Prva domača tekma po dolgem času za naše pubece v Ljudskem vrtu. Prva domača tekma za novega trenerja Boštjana Cesarja in prvi poraz za Radomlje po dolgem času, bi lahko tudi rekli. Njihova izvrstna serija je končana, Maribor je zmagal. Sicer minimalno zadetkom Mbine iz 20. minute. Na koncu torej Maribor kalce Radomlje 1-0. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna.
nas je važno, da smo držali nulo v obrambi, dobro se borili. Je pa res, da imamo kvaliteto, da v bodoče pričakujem več golov in dosti šanse ali pa pol šanse pripravljamo, ampak ni še stekel v napadu. I'm looking forward to it. Obviously, it'll be my first game, the first derby game. So I'm looking forward to next week. But yeah, most important thing was just to get the win today. And now that we've got the win, we can build on that and train hard next week and be ready for the big match.